Gara-gara main TikTok, uang habis, harta pun ludes. Sosokan jadi spender, akhirnya utang menumpuk. Tiap ngomel lemparnya singa, berlagak kayak CEO. Padahal hidup pas-pasan, cuma pengen disanjung-sanjung. Ngincar-ngincar cewek cantik, modusnya jadi spender. Habis-habisan di Komang, dapatnya istrinya orang. Jadi korban efek TikTok, lempar sana lempar sini, ujung-ujungnya kasihan, ngutang lagi. Jangan dipaksa jadi spender, nanti utangmu jadi selangit. Tiap ngomel lemparnya singa, berlagak kayak CEO. Padahal hidup pas-pasan, cuma pengen disanjung-sanjung. Ngincar-ngincar cewek cantik, modusnya jadi spender. Habis-habisan di Komang, dapatnya istri